As we commemorate the 30th year since the genocide against the Tutsis in 1994. Umunyepolitiki mu nteko ishinga amategeko ya Canada, Ariel Kayabaga, imbere y'abagenzi be bagize inteko ishinga amategeko, yabasobanuriye umusaruro w'urugendo rw'imyaka 30 ishize jenoside yakorewe abatutsi baye. Icyakora yanababwiye ko abarokotse jenoside bashengurwa no kuba amahanga adashyira imbaraga mu gukurikirana bayigezemo uruhare ndetse n'abakomeje kwimika ingengabitekerezo yayo. Kubw'ibyo umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Canada yasabye bagenzi b'ibintu bibiri. So today, on behalf of my constituents, mu izina ry'agace mpagarariye ndetse no mu izina ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bahanganye n'ingaruka z'ibyabaye mu mwaka w'1994, ndasaba ibintu bibiri. Icya mbere, ndasaba Canada ko yacumbikira abarokotse benshi n'imiryango yabo. Ikindi nuko twafata FDLR nk'umutwe w'iterabwoba kubera ko ukomeje kwica abatutsi benshi mu karere. Kuri iyi ngingo abahanga muri politike mpuzamahanga baremeza ko uyu mutwe usanzwe ufite izina ry'iterabwoba. Icyakora ngo amahanga yagiye wirengagiza bigatuma atawufatira ingamba nk'izifatirwa indi mitwe bahuje ibikorwa. Kubw'ibyo basanga iki gitekerezo cyatangiwe mu nteko ishinga amategeko ya Canada gishobora kugira imbaraga zinafite ubushobozi bwo guhindura ibibera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Dr. Ismail Buchanan yigisha politike mpuzamahanga muri kaminuza. FDLR ntabwo ari uyu bungu bagiye kuyita umutwe w'iterabwoba usanzwe uzi uri mu mitwe y'iterabwoba guhera na kera, ahubwo wibaza impamvu umuryango w'abibumbye utagira icyo ukora niho hakiri ikibazo. Biriya byatuma rero imbaraga zishoboka zose zikoreshwa mu guhangana nabo, kereka nibashaka kutwereka ko ibibera muri Afrika, ibibera muri Congo bitakorwaho, kandi iyo bigeze kuri Al-Qaeda, Al-Shabaab na za Islamic State kuki bahagarara bagahangana nazo. Ni umugambi mwiza inteko ishinga amategeko ya Canada yatangiye wo kugira ngo bahagararire ibindi bihugu byose, ari iby'Uburayi, byo muri Amerika, ari byo muri Aziya. Kandi Canada ni igihugu gikomeye cyane ku isi, ku buryo ijambo ryo muri Canada, ry'ubuyobozi bwa Canada burarigira agaciro. Ni ukuvuga ngo rero biragaragara amahanga ko FDLR koko ikiriho kandi igomba gufatirwa ibyemezo bikomeye, ndetse na guverinoma ya Congo nayo igafatirwa ibyemezo kuba ikorana n'uriya mutwe. Nkumva rero ikintu gishimishije cyane mu bigiye guhindura ibibazo biri muri kano gace. FDLR imaze imyaka 23 ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Muri 2001 nibwo leta z'ubumwe za Amerika zashyize uwo mutwe kuri urwo rutonde. Ibyo byabaye nyuma yaho FDLR yiciye muri Uganda ba mukerarugendo 8 barimo abanyamerika 2. Icyakora abahanga bavuga ko guhashya FDLR amahanga akomeza kubigendamo buke kubera inyungu ashobora kuba afite mu kavuyo kamaze imyaka 30 mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa ngo iryo jambo rya Canada rishobora gutuma bakoranaga n'uwo mutwe batangira guhina karenge. David Nzabonimpa, TV 10.